Dumelang, re a amogela go Closure Couch ya bolela go mo ke Lerato. Go episode ye nngwe le nngwe ya Closure Couch, tla be re na le moswa wa go tswa high school go ba go tertiary institution ye ile gore tla be a re robetse email a re kgopela gore re mo thuše go rarolla mathata a gagwe gore a kgone go hwetša closure. Letšatšing la lekgono re etetše ke Peter le ntate Malepe. Peter, re kgopela gore re hlalosetše ka bothata bja gago. Peter, re botše ka bothata bo ile gore o na le bona. Dumelang babogedi ba Carltons. Ke na le bothata man. Nna ke paletše go tšwelela go mphatšwa maramatlou. Sala bo papa ba tseba gore ke fetše. Ga ba mpha khutšo kwa gae. Babogedi, nna yena ke kwešiša bohloko bjo ile gore Peter o ka gare ga bjona. Peter, re hlalosetše ka botlalo gore re kgone go kwešiša. O ra bjang ge gore bo papa go aba go fe khutšo? Bo papa a zanga ba mpha le nako ya go bala kwa gae. Ebile nako e be re ngwala ditlhahlobo tša mafelo la ngwaga e be go le worse. O ra bjang ge gore e be go le worse? E be ke re ke boa sekolong ke lapile ke hwetša ba sa dira mešomo wa ka gae. E be ke cleaner, ke hlatswa dibjana ebile ke apeile. Bo papa ba sa nthuše. Ge ke fetša go dira mešomo wa ka gae e be ke palela le ke go bala ka gore tla be ke lapile. Tate Malepe, le a mo kwa Peter gore o reng? A fa ke nnete se Peter se bolelago? Peter wa gafona gore nna nka tla ka dira mešomo ya ka gae ke ne le ngwana. Gane le a šoma ntate Malepe? A ke šome mara ka dinako tše dingwe be ke thuša batho go epa di-toilet. Le nyaka go mpotša gore e be le no dula le sa thuše ngwana le tseba gabotse gore o dire grade 12. Gane go dira grade 12 ke maemo. Ntate Malepe, le se ke la bolela so. Gape e be le swanetše gore le thuše ngwana ka mmereko ya ka gae gore a kgone go bala. Peter, wena a sanka wa bolela le bo papa go gore ba go fe nako ya go dira mmereko ya gago ya sekolo? Ke gale ke bolela le bona ba sa ntheeletše. Ntate Malepe, le nyaka go mpotša gore e be le sa bone phošo ka seo e be le se dira? Nna e be ke sa bone phošo le gannyane. Nka se godiše ngwana after mo a sa tla nthuša ka selo. Gabotse a ke kwešiše le gore wa e lempeditše mo. Gabotse le re go diregaeleng. Peter walla, o re lena ga le sa mo fa khutšo ka kwa gae ebile ga le sa mo thekga. Motho a se ka le botša maaka gore o nagana gore o paletše ko go phasa matriki ka lebaka laka. Aowa, o paletšitše ko gore o be a sa bale. E be ke palela ko go bala ka gore be ke phela ke lapile. Mr. Malepe, ntho e be le e dira ke phošo e kgolo ka kudu. E be le swanetše go thuša ngwana gore a kgone go hwetša nako ya go bala. Motho yo le mola ke mo fe nako o ba ka se phase a ka phasa jwang a palelwa ke go apea. Le a kwa tše ke tše papa ba phela di bolela. Ge ke dira phošo o ba no le ka rata exam ke dira phošo tša mohutono. Kgane lena le nagana gore motho wa go palelwa ke go alola mpeta a ka tla phasa matriki. Ntate Malepe, ga re bolele so, ngwana yo o hloka thekgo ya lena. Nna ebile ke developile enka ka lebaka la dilo tšeo papa ba phela go ntira tšona. Peter, re kgopela gore o botše bo papa gore o fila jwang le gore o nyaka eng from bona. Papa, nna ke nyake tše dintši go tšwa go lena. Ke no kgopela lerato le thakgo ya lena. A ke rate ka mokgwa le bolelago le nna ka gona. Ke sa lo monnyane, ke nyaka go boela sekolong ke dire matric gape. Ke tshepa gore nka phasa ge le ka mpha nako ya go bala. Ntate Malepe, jalo ka re ngwano o boletše seo yena se nyakago, bjalo lena le fetola ka goreng? Yena a ka na boela sekolong ka gore nna nka se kgone go mo fepa go fitlhelela e ba mogalabje. Ka mešomo ya ka gae gona ke tla leka go mo thuša ka mokgwa nka kgonang. Peter, o ikwa jwang ge o se no fetša go kwa bo papa go ba bolela seo ba se boletšego? Ke ikwa ke imologile. E be ke nagana gore ba tlogana ke boela sekolong ba re ke mmerekong. Ke taba tše botse tšeo, a re eteleng Twitter re kweng gore na babogedi bona ba reng. If o moswa yo ile gore o na le bothata o nyaka gore re go thuše go borarolla, o kana wa re romela email go closurecouch21@gmail.com goba wa re romela molaetša kwa Twitter.